Isa nga di sungulog. Masong loy. Sorry. Makawin di makarudusan to rato sa Allah. Ya, ada kuda, ada sapi, SA, PI, Bahan rumah. Anak rumah ya. Kasabut pemerintah saja. Jonga. Sana rin na. Balik to sana na rin. Ini Soko guys, tanduknya ke bawah, namanya Soko. Hindi kami pa itu pero na masaran nina. Tu di baju na nanti po. Papamikel. Hindi pa na itu pero na mga masaran. Nah ini kerbau, kedua kelasnya kerbau atau kerbau mandi rapasan. Prepe, prepe. Ini kerbau prepe ini. Ya. Masangay panitia dolo pero mulai do may pero na ni Kenneth. Namani pero na mga masaran. Namani pero na Boyo bisa be. Ata di pas tamaga minta na. Kami dulu tu terong na ni Kenneth dolo. Batu terong ni Kenneth. Na sangay nene hilin de sola nene only. Nene Darua, banda to. Ayo, ambar kata utek kende tu. Pendani pergi dolo kendo lo. Tapi pendani dolo tek kende. Ayo. Nenek Kenneth dulu. Ya itu tadi rapasan. Ya. Dia kami mau bisa, tapi. Pak Sekretaris. Ya. Anu, dapat surat. Yo, dan kalau pemanggil. Resiste Pak Sekretaris. Ini kami surat itu mana nomornya tak sudah si Peteno, nomornya tak di si Peteno, langsung kau. Nomor sampul bisa dah. Oh, ya. Ale. Kata perni soal asal. Minta terang. Terong dan Nenek Kenneth. Dona Nenek Kenneth. Nomor 11. 11. Ya, nomor 11. Bapak bisa Pak? Minta terang. Terong dan Nenek Kenneth. Dona Nenek Kenneth. Nomor 12. 12. Mama Sarah. Berterang Mama Sarah. Baik, sekarang Mama Sarah ada dua. Baik itu bisa kemudian
Mbak Namisa. Wah, time bersih kali. Ini titiro. Kalau pemilihan tarik kalau Pa kiri kanan ni Yuki Inuelo. batu manten. Apa manten? Terong na Mama Sara. Ya, terong nama Masara. Hindi. Ya. Ate. Ate, ini terong te. Terong nama Masara jo bitarakan. Terong na Mama Sara yang mitarakan nomor 13. Bapak, bisa Pak? Bisa. Lapor ya lo. Sudah kami yang 14 Yo. yo. Kan 13 din, 14 tu juga jadi 15 sama dengan Ya, dia untuk terong ini aja. Ini mo to? O hindi mo? Nomor 14 tu. 14 tu. Yo, ini terong te. Terong nama Masara jo bitarakan. Terong na Mama Sara yang mitarakan nomor 14. Nomor 14. Nomor 14. Terong nama Masara jo bitarakan. Rangka lako Nene Amel. Yo, Mbak terong na Nenek Amel. Itu terong ni. Mbak terong nama Nenek Amel. Ani. Yo. Mbak terong na Nenek Amel. Ang angkel ni Mami sa buta-buta sa pero. Hindi terong te. Terong na Nene Amel. Nomor 15. Terong na Nene Amel nomor 15. Pengkilala itu nomor kami. Yo. Kamu anak otomate. Pengkilala itu nomor terong kami. Hindi terong te. Terong na Nene Amel. Terong na Nenek Amel nomor 16. Terong na Nene Amel nomor 16, 15 sa 16. Terong na Nene Amel. Berapa? Nene ano pa man eh? Yo, mana terong na Nenek na papanin? Onas. Oke. Ya pati di so, bay ilang ko dolo tu. Ya patu. Minda terong te. Terong na Nene Pabane atau Marta Yuli. Terong na Nenek na papanin nomor 17. 15. Nomor 17. Pengkilalay, sana, Sora Adi. Yo. Kaya pa man eh. Pengkilalay nomor terong ni, 17. Yan tindi idolo aja. Kami itu pemandus, kami itu terong itu. Bunga ale dami. Para, may benta pa sila pwede. Kaya itu tombok. Minda terong te. Terong na Nene Pabane. Terong na Nenek na papanin nomor 18. Nomor 18. Adi, surah itu nomor terong ni eh. 18. Minda terong te itong bako. Terong na Nene Pabane. Terong na Nenek na papanin nomor 19. 19. Ya. Bapak. Yang beda. Konigara. Minda terong te. Terong na Nene Pabane. Terong na Nenek na papanin nomor 20. Terong na Nene Pabane nomor 20. Bapak betul. Dia. Dia bohong story. Seorang kecok. Yo. Ano daw na kita pa di nomor itu. Minda terong te. Terong na Nene na Pabane. Nomor 21. Nomor 21. Terong na Nene Pabane nomor 21. Iya, apa jadi? Boleh. Nomor 21. Nah. Bapak. Batu sambal. Bapak itu sambal. Ya, minda terong te. Terong na Nene na Pabane. Terong na Nenek na papanin nomor 22. Terong na Nene na Pabane nomor 22. Yan ba dyan? Matakul ako narang.
Tekel langit. Mana nih? Oh iya. Yo. Alat kami, alat dulu kami, tadi pacitan, alat kami itu tekel langit om. Yang menurut itu saya dengan sako. Dalam otak orang. Dan ini ambil langit. Sampai lima bareng, nah yang menarik nan itu. Ya tesok lo. Indah terang teh. Terong na nenek apa bane? Terong na nenek apa bane nomor 23. Terong na nenek apa bane nomor 23. Dia pajo bisa. Alay tusok, makan mo. Tusok kenapa dulu? Terlep po. Mahal tersenggol gitu. Indah terang teh. Terong na nenek apa bane? Terong na nenek apa bane nomor 24. Terong na nenek apa bane nomor 24. Papa bane, rekan na sa ito na, bukan itu nomor na, tinggalin nomor na. Bisa apa jo? Tinggal lagi pa. Tapi jawab boleh. Yo. Rekor bangku masa Asia. Terong na nenek apa bane nomor 25 lah. Terong na tinggal lagi, terong na nenek apa bane nomor 25. Oke. Ya. Pirang mana tu? Pirang. Maksudnya pirang gitu. Nasi tu tanggung Ya, tanggung mau mati. Jadi pas terong na nenek apa bane tanggung mau mati. Kasih apa pendete? Ya, oke. Pas nenek anak apa bane? 12 terong mo doon na suadi. Terong na papa apa nih? Benyamin Lepe, Jomi Batam. Itu le. Itu dah. Itu bunga sorry. Ya teh. Indah terong teh. Terong na papa apa nih atau Benyamin Lepe, Jomi Batam. Ya, terong na Benjamin Lepe. Lepe Jawa Batam nomor 26. Nomor 26, terong na Benyamin Lepe, Jomi Batam. Mangka to Martin Sandalayu. Yo. Terong ang bani itu terong na Martin Sandalayu. Jangan katanya bohong aja. Oh iya. Ito terong na Martin. Indah terong teh. Terong na Martin Sandalayu atau Pakinobi Jomi Batam. Terong na Martin Santalay Jomay Batam nomor 27. Nomor 27, terong na Martin Sandalayu Jomi Batam. Nomor 27. Nomor 27, terong na Martin Sandalayu. Mana? Maka Mana bisa? Kemudian boleh, Bisa ri. Dia tak apa? Bisa apa? Batu terong na Martin Sandalayu, itu deh. Dan membiarkan itu terong na Martin Sandalayu. Tanyar ka tu. Tanyar. Oh bisa boleh? Oh, Bisa deh. Iya. Bang dulu bisa ya. Iya. Oke. Bapak Adian. Terong na apa aja lupa. Batu terong na Bapak Adian. Enjoy. Minda terong teh. Terong na Remo atau Bapak Adian. Terong na Bapak Adian nomor 28. Terong na Bapak Adian nomor 28. Terus pindah pa. Yang itu anak lagi ganti Pak Aktif. Ada kami kepaluan. Sandiko. Batu terong na Sandiko. Apa sebentar dalam perjalanan ke main gituan. Apa ya? Pak Luang, Tusbang itu loh. Bisa. Nomor pira? Pindah terong ya, dua. Bisa. Bisa. Iya bisa. Bapak Sandiko. Bapak Samuel atau Sandiko nomor 29.
O pagkilalay ko ni ko. Oh. Magkatuhan ka to. Mama Alwan. Terong na Mama Alwan, bay. Ya, kita terong deh. Terong na Papawal. Yo, papalo. Papawal. Nomor Terong na Papa Alwan. nomor 30. Terong na Papa Alwan, nomor 30. Bina terong deh. Terong Papawal nomor 31. Nomor na nomor 31. Nomor 31, Papa Alwan Jomi Batam. Oke, warung Bengaluan. Nomor 5 itu terong na Papa Alwan. Sementara dalam perjalanan kami sana. Dalam itu loh. Hanya jalan sama teman ada. Sekarang itu nomor 31, 32, 33. Jadi masuk 34 tuh temo. 34 tuh untuk berikut. Ya. Silu tomate. Jomai tata indo, jomai nelume. Inde. Terong na neni Arini atau Papa Alengsi. Bina terong deh. Terong na Papa Alengsi atau neni Arini jomai Jayapura. Ya, terong na Bapak Ningsi. Bapak Nengsi Jomai Jayapura ya. Ya, nomor 34. 34. Ya, nomor 34. Bapak tidak dua. Mari. Tiga empat toh. Terong na neni Arini atau Papa Alengsi 34. Mana nomor kita loh ya. Yo, pindah terong deh. Terong na Papa Alengsi atau neni Arini jomai Jayapura. Oh, Nenek Arini di Jayapura. Nomor 35. Nomor di 35. mana? Terong na neni Arini jomai Jayapura. Ya, Atau 35. Papa Alengsi Ya, 35. 35. Papa Alengsi atau neni Arini. Bisa Pak Toto. Siapa ya kira nama kamu? Bukan asal woi. Bukan asal woi. Oh, tayo pa ito na nani numero 18 ni nasa Miki. Nani ko mga Patulak. Terong na mga asana. Nomor pila tuh? Man ka mo di sa nini na patay pa nani numero idang singke. Nomor 30 na nala. Iyo. Yo. Nya terong na sa nomor sana deh. Iyo, apa kita alam po kayo di Susana, doon na nakalupay mo na. 36. Iyo. Tayo ko kayo nasaran doon na Susana di Susana. Ang pagkakilay ko di kayo na doon eh. Nomor sana. 35 deh. Yo. Iya. Nomor Yo. Iya, iya, deadline ko pa rin si 36. 36. Pagkilay na ko doon, terong na mga asana. Taan ni Bila yung apelya na natin na rin makakada. Misa apa to? Apa tuh misa? Bisa ba terong na nini Arini? Ya Totodi. Ito to rin barkato to ni Nina. Ya, terong, todi. Pindah terong deh. Terong na Papa Alengsi atau nini Arini Jomai Jayapura. Terong na Bapak Nengsi Jomai Jayapura nomor 37. 37. 37. Iya. Pwede kasalan kaputi. Terong na su tomate. Mami ragak ko do. Oh, yo kakasya tu nenek ndo na Mama Alengsi. Ambe ni Manda. Ambe ni Manda dulu. Batu terong na ni Manda to. Yo kanda deh. Yo, terong na Nenek Manda nomor 30. Nenek Palen. Terong na Nenek Palen Jomai Sorong. Yo nomor sorong nomor 30. 38. Nomor 38. 39. Oke. Yo, terong na Nenek Palen Jomai Sorong adi
bina ni lume. Ya. Ya itu nenek si di papa Nensi Lina. Ya tu anak-anak papa Nensi. Sulu kandung sula atau mama Epi sulu jo nenek lume. Oke. Ya jadi nenek lume namanya mama anak namanya ambil nenek mata. Ya, aku tu ambil nenek Maroko apa? Umar. Sulu namanya lume. Betul terong ini. Oh sementara kami apa? Kami selalu tembak. Ya, nomor kami. Nomor itu 40. terong na ambil ni Umar Boko nomor 40. 40 sementara dalam perjalanan kami selalu tembak. Iya. Melangkah kita ko suruh na ambil ni menu. Ambil ni batat dulu. Kakak tertua. Betul terong na ambil ni batat. Ya teh. Nomor ni. Ayo, minda terong teh. Ada ide terong teh. Batat lah. Ya batat. Ambil ni batat. Anak ni batata. Ya, ambil anak ni batat. Nomor 41. Nomor 41. Bisa apa? Bantu. Semprot, semprot. Satu lagi enggak terang. Sudah terong teh. Minda terong teh. Terong anak ni batata nomor 42. Terong anak na bati ambil ni batat nomor 42. Ya, maka Tempa Nenek apa nenek? Coba kanan ini. iya jong merante nenek sola ne baka Nanti ni dong. nanti dol. Mana terong na anak nanti? Ite. Yo. Ako Yo, dalam ya mana boleh baka? sete lah. Boleh mengangkat. Akan di situ. Masih ada pinasang dulu tuh. Ya, Suruh suruh na dulu. sumpah. Mana tu Batu terong na tojong merante. Terong na nenne sola ne Banda kakak tuh. Ne pala dulu. Mana lagi kaya baka ni pala? Mbak, batu terong na ini orang tua dia tuh. Tapi tidak sumpah. Ni baka. Anak ni baka. Batu terong ini kerja. Ini mana batata tu? Apa itu? Batata tu. Oh, iya. Ya, ini. Nah, terong teh. Terong na anak ni batata ni baka. Terong na hati anak Indo ni baka jong merante. Nomor 43. Nomor 43. Terong na hati Indo ni baka jong merante. Kaya kata. Galega, yo. Yo. Mana ni? Oh ya. Ya terong na anak ni nomor 44. Terong na hati Indo ni nene. Jong may rante atau jong may galega. 44. 44. Bapa, dapat tayo ni sakit terong ni. Ya. Ini terong teh. Terong Terong na pati anak ni nanti. Yo. Sambali may tungkonan barering. Nomor 45. Nomor 45. Terong na pati ni nanti nomor 45. Sampai 5 barer. Sambali may tungkonan barering. Yo, dia pernah kata ni Dan perkataan ni sangay. Oh iya. Yo, nomor kami. Yo, sangay kami. Anak bati ni sipon may poton. Nomor 46. Nomor 46. Yo. Jadi 46. Dia pernah kata ni nomor. Darahman na mirada sola sapi na Cuma. ya, sampai bisa tidak. Ayo, Oh, isa lagi. Saya ketua. Mana Batu darong na anak ni apa Indo ni pali. Sementara sembali ni pareng. Nomor pira to? Nomor 47. Nomor 47. 47
tujuh. Anak ni Badi, anak ni Pade, sampai Imai Barere dalam perjalanan. Ya, Penggilalay itu nomor lagi. Iya, karena saya dah betul di Penggilalay. Tak kami Penggilalay itu nomor terong ni. Penggilalay itu nomor terong ni, Padi. Darah nanti. Darang na nenek na pabani. Darah nenek na pabane. Ini nomornya kan di semua bisa kita bisa. Terong darang na nenek na pabani. Ina sabi deh. Sapi na nenek pabani. Sabi na nenek na pabane. Sapi na nenek pabani. Mana lagi? Coba. Mana lagi? Ayo mana? Makan gigi. Ya. Na dong ada. Rongana nenek na pabani. Dongana nenek na pabane. Ya. Rongana nenek pabani. Ya. Dan perabatan dari sana itu. Yang saya mau kok. Aku pandai dulu ya. Tadi aja kita. Nasama kira kalau apa saat terong ke tadi aja. Aku pada ditoleh tu pokon do tanah lapang do rante. Kisor halak kota paling ini sudah. Solah ambil tondok. Ya bilang kemana kita? Tadi Mana situ je? ngasuh kamu ya. Lama lagi ke garante lo tak sulit ke mana kemana? Kita. Karena siya mo kaya tu Sama si Rampuk masih amat dong teh. pura mo. Ya ni seorang baru kata goreng na susun ni. Oto gorenge. Sola takina labo susun itu. Yo, sarang-sarang kau benar Apa? Ya, oke lah guys. Sekarang akan Silakan. acara berikutnya. Oke, kita jeda lagi ya guys.